Kami semua tinggal di perkampungan. Desa kecil, ya desa kampung ribut. Warganya ribut, RT pun juga ribut. RW pun bukan ribut. Jadi ini rujak elektronik. Perasaan rumahnya si Elur nih. HP iya bener. Lur, gue nyariin si Rojan. Siapa ya? Hah? Rujak? Siapa yang ngidam? Hah? Biji mata lo meledak? Gue nanya si Rojan. Itu saudara lu bukan? Yang servis tuh, tulisan di depan. Oh, lo mau nyari rujak? Mau saya kipas? Ngomong lu pelan sih, kayak tadi ngomong. Dengar sih. Emang lo bisa? Lu. Apa sih yang rusak? Ini gua nggak tahu. RW Boncel. Terus? RW Boncel nyuruh. Katanya kagak nyala apa gimana? Nggak tahu tadi dia bawa tempat servis gitu. Coba deh, lo cek dah. Pasang gue enak nih. Wah, parah banget nih. Parah. Parah. Hah? Otak lo parah. Parah. Udah kena urat nih. Nadinya, sarafnya. Parah banget tuh. Pasang gue nggak enak nih. Jangan meledak nih kipas. Alhamdulillah nih banyak saya udah bisa nih. Bisa, serius lo? Aduh. Gak ada masalah lagi kan? Ada. Dijamin beribu-ribu persen. Bisa juga lo. Mana sekolah lo jurusan pom bambu. Cari mau dingin. Ya, coba tes. Masalah gue. Celok. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dicolok dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua tinggal di perkampungan. Gue habis capek bakalan jaga. Parah. Gini deh, terlalu pinter. Lu gua gak mampu main gue nih. Gak apa dah, bukan dia. Tekan tombol subscribe.